Sithanda ukubingelelana sihlobo esithandekayo, sisamukelana kusifundo sechumi lambili lapho esiqhubeka khona sidaditsha ibhukwini lika Kolose sifunda okunye ngoJesu. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi balibingelele labo baziveza ukuthi bangubani. Salibonani izihlobo ngegama lenkosi yethu uJesu. Sibonga uhlanganiswa esifundweni senkosi okhulumayo umfundisi Miladube. Salibonani babukeli labalaleli, sihlangana kusifundo salamhlanje okhulumayo uRuben Ngweni. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu uJesu, balaleli lababukeli, okhulumayo Mrs. Nozinhle Mpofu. Siza kuba lomthandazo singakangeni esifundweni sethu. Kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba ususiphe lona kubana sifunde elizwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sichasisele ngcono lokho loyisa ukubana siphile ngakho. Bese sincenga izulu ukubana sengathi ungasincedisa ukubana ubudlelwano bethu komunye lomunye siqeda sona lesi sifundo buyelapheke senelise ukubana siphilisane ndawonye. Ngelihle igama lenkosi yethu uJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga hlobo zami. Sesifika emaphethelweni esifundo salona leli koda. Isihloko sethu sithi ukuphila ndawonye. Lapho esisuka khona emakhaya ethu, emabandleni ethu, la kuzigaba esikizo khona siphila labantu, siyaphilisana. Kodwa okuqhakatheke kakhulu kulapho esisuka khona ngemakhaya emulini. Emulini ibizwa kuthiwa i-factory, lapho kulungisiswa khona izimilo zabantu, indlela esixoxisana ngayo kusukela ezimulini. Lapho esebenza khona ngwenya siba yimuli njalo emsebenzini lobudlelwano bakhona abasiphetheyo abaphezulu kwethu la sesigabeni ngokufanayo la selizweni. So kuleli viki sizake sikhangele indaba yokuphila ndawonye, sikhulumisana kuhle, siphathana kuhle. Ngizacela mandlo usikhangelele indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda uKolose ngo4 ivesi ngo6 bese sabelana lathi ukuthi kanti kuyini esikutholayo kulesi sihloko la ku ndinyana yethu yokwaziwa ngekhanda. Ingxoxo yenu kayihlale igcwele umusa, ifakwe itswayi ukuze likwazi ukuphendula umuntu wonke. Nansi indaba lapha mfundisi wami. Ngasikhuluma ngengxoxo efakwe itswayi. Kukhulunywa ngani, ingxoxo enjani? Nxa siphila ndawonye kukhulumeni bona ngani sikhuthana khona pha. Singancedisana njani? Ngiyabonga ngiqale ngikhangele ukuthi nxa kuthiwa itswayi ngakhuluma ngengxoxo. Yes. Siyalazi itswayi ukuthi lifakwa esitshebeni. Right. Lenza ukuthi kube lokudleka kwesitshebo kunambitheke, kukhwabitheke. Njani? Abajayela ukugcina inyama njalo futhi bafaka itswayi nxa beyomisa. Preservative liyagcina livikele itswayi. So uphonqa ebhala ingxoxo yenu ngayibe ngehlungele etswayi. Kuthiwa umuntu nxa ekhuluma inkulumo yomuntu kumele ukuthi ibe lempilo komunye umuntu. Kunjani? Ingabe inkulumo ephuma emlonyeni ibisisiba yisithuko kumbe inhlamba kumbe yikunini umuntu khatshana ngenxa ukuthi ilizwi lakho lifikela mphambanisa ayikho khona. So njengamaKristu sikhangela ukuthi siphila ngemakhaya, siphile emsebenzini, siphile ebandleni. Nxa ngikhuluma kakwelapho omunye umuntu, kakumdonsele eduze, ogulayo kakumelaphe, angeleka kumduduze. So ngenye indlela kumele ngibe lenkulumo efakwe ukulunga kwaKristu kimi ukuze nxa ngithutshe ebantwini babone umuntu olusizo ngokukhuluma langokwenza. Kakhulu. Hey, nansi indaba Ngweni. Utholani lapha nxa sisungula lapha esiza kuxoxa ngakho kuleli viki. Kuhle ngoba akuthiwa ukuthi inkulumo yethu kayibe lisawudo. Yes. Kodwa kuthiwa kayifafazwe. Yes. Isawudo asichebi ngalo. Kodwa ukuswelakala kwalo esichebeni kuyazwakala. Ngezindlela inkulumo yethu kayibe ngenambithekayo. Kayibe iliyane ezeza abantu bafise ukuthi aluba baxoxa lathi izikhathi zonke. Kodwa ngaba lisawudo iyenza abantu bangafisi ukuthi banjani
baxoxe lathi. So ngezinye indlela njengamaKristu njengabantwana bakaMlimu kasibe lo limi oluhlabusayo kulabo abasilaleleyo, kulabo esikhuluma labo ukuze kube lobudlelwano obakhekayo obuhle. Kakhulu indaba yokuphilisana mandlo lapho sikhona ezimulini ezigabeni emsebenzini yiyo singaye kulona leli viki kuyini okuthathisayo. Mina ngihle ngafikelwa ingoma leyana esijayile ukuyihlabela ethi amazwi amabi ungawatsho, inhliziyo iwabambe engabonakalisi. Right. Okunengi ubuhlobo lobudlelwano buyachitheka ngenxa yezinto eziphuma emlonyeni yethu. Sinanzelela ukuthi lapha siyatshengiswa ukuthi umuntu nxa ekhuluma kakhulume amazwi afaneleyo, amazwi alomusa, amazwi asona leso sikhathi azachiya omunye umuntu ebusisekile loba azaletha udumo kuNkulunkulu. Ungakhangela lapha kakhulu kugcizelelwa ebantwini abangaphandle. Kukanengi uNkulunkulu ethukwa ngezinto esizikhulumileyo. Kwezinye izikhathi ukhulume ungananzelela ukuthi kulabo bani uzebethi lo baba lwana la uyakhonza. So khonapho uNkulunkulu asisize ukubana konke esikukhulumayo siyenelise ukuthi sifake zona lezi izinto ezintathu uNkulunkulu asitshengise zona kuvesi, kube lo musa, kube letswayi, sibe kwazi ukuphendula umuntu wonke. Siyabe sizenelisa ukuphilisana kuhle. Yes. Ngifikelwa ukuthi ngithatha amazwi kaJesu kaMateyu 12:36. Uthi amazwi onke umuntu akakhulumayo uzaziphendulela phambi koSitazi wokhozi. So ngeyindlela nxa singamaKristu inkulumo yethu layo ilokwenza lokuthoniswa kwethu ekucineni nokusindiswa kwethu. So kumele ukuthi ngikwazi ukuthi umKristu ansomKristu ngokuba sebandleni lokuba lebizwe ebandleni, kodwa inkulumo yami isiveza ukuthi akuseyimi esengiphila osekhuluma phakathi kwami engisebenzisa nguloyo ngimlandela uKristu Jesu. Right. So inkulumo zethu kusukela emlonyeni angithi phela izimpi zonke sizibonayo zona lezi emhle kwaqalisa kunga emlonyeni ekukhulumisaneni. So ukuze siphile ndawonye asibeni ngabantu abenelisa ukukhulumisana. Izimpi ezisemabandleni ukukhulumisana. Emisebenzini ukukhulumisana wathi kimi yabo lokungathetheleli kusemlonyeni lapha impi yabomalukazana labomamazana isukele ukukhulumisaneni iphendulena. Sike sikhangele enye impi enkulu ubudlelwano obuqatheke kakhulu, ubudlelwano phakathi kukababa lo mama. Ikho lapho kule impi la enye enkulu kakhulu. Sike sizwe ukuthi kanti umbhalo uthini. Kule ndlela ezinengi uNkulunkulu ade khangelele ngayo ukuthi amakhaya ethu abe mahle ngayo. Ungakhangela uEfeso 5:21, loKolose 3:18, Titus 1:1 usiya ku10, loPetro wakuqala ngo2:18 usiya ku chapter 3:7. Singakhangela kukhulunywa ngokuziphatha, ngokuzigcina ukuthi amaKristu akhangelelwe. Okwanamhlanje sizakhangela uKolose 3:18 lo19. Verse 18. Yes. Bafazi, zehliseni kubomkenu njengokufanele enkosini. Madoda, thandani omkenu njalo lingabi lesihluku kubo. Right. Nansi indaba. Maybe ungakhangela uEfeso 5:22 usiya ku25 lo33. Usayivula. Kuyini esikutholayo lapha sihloko zami? Ikakhulu sikhangele indaba ikababa lo mama. Sithe siqalisa lapha sithe sikhuluma ngokuhlalisana. Right. Lo munye umuntu. Yes. Sihlalisana siphakathi kwemuli, sihlalisana siphakathi kwebandla, sihlalisana siphakathi komphakathi semsebenzini. Kodwa khathesi lapha sikhangela ukuthi ubaba lo mama. Right. Ngenye indlela balele babukeli vele kangeke bahlangane baye ngoba lo mama kungala kuhlalisana. Right. Ukuze kuthiwe sokulo baba indlela yokuhlalisana sokulo mama. So sixwayiswa lapho ukuthi ke njengobana sesingene kulesi sibopho sokuba ngubaba lo mama. Kulo msebenzi omele wenziwe umuntu munye ngamunye ophakathi kwalokho kuhlalisana. Umama uthi uyazehlisa, ubaba umele akwazi kaphathe omunye wakhe kabe uhlumbe uhlupho kumbe amhlukuluze. So ukuzehlisa akutsho ukuthi sokumele abe yisigcaba. Akutsho ukuthi umama uyakwazi ukuthi ngilapha ngokwenda ngizahlonipha omunye wami ngibe phansi kwakhe ngomthetho kaNkulunkulu, kodwa ngisenza
enkosini. Nxa ubaba engasayenza okusenkosini esethi umama unelungelo ukuthi hayi kodwa uNkulunkulu uthi ngokuzehlisa. Ngibona sinikwa indlela yokuthi nxa siyafuna ukuthokoza emtshadweni yethu thina abathethe labayendileyo asilandele uNkulunkulu akutsho ukuthi kulokuzehlisa kulokuphathana kuhle. Kakhulu usitholile ungasibalela laphana ungenya ingeza kutholileyo. Yes, sizananzelela ke khonapho ukuthi kakulula ukuthi uzehlise komunye umuntu ungazehlisanga kuNkulunkulu. Amen. Ngezinye indlela uNkulunkulu nguyokudinga ukuthi abe yisiqokoqela. Yeah. Omama bangazehlisa kuNkulunkulu kuzaba lula ukuthi bazehlise kubomkabo. Kodwa uNkulunkulu singehlule ukuthi sizehlise kuye. Omunye umuntu wasesimbona ukuqhakatheka kwakhe ngoba sonke sinje sihlangene ngenxa ubana sihlanganiswa uNkulunkulu. Ngasivaleloni sehle kuNkulunkulu kuqala sizahlona. Kwabe seEfeso 5 ivesi ngeka 22 sisiya ku 25. Bafazi zehliseni kubomkenu njengasenkosini ngoba indoda yinhloko yomfazi njengoKristu eyinhloko yebandla elingumzimba wakhe yena ongumsindisi walo. Ngakho njengebandla lizehlisa kuKristu ngokunjalo abesifazana kumele bazehlise kubomkabo ezintweni zonke. Madoda thandani omkenu njengoKristu owathanda ibandla wazinikela ngenxa yalo. 33 uthini? Verse 33. Kodwa omunye lomunye wenu laye kathande umkakhe njengoba ezithanda. Lo mfazi kumele ahloniphe indoda yakhe. Usikhuzela umama lapha. Ikisukele kuwe kuthiwani mina ngizadila labo kahle. Hayi siyabonga. Nginanzelela ukuthi maforo lapha nxa sikhuluma lesi sifundo sithola abantu abasuka ezindaweni ezithiyene umama ulendlela akhuliswe ngayo lo baba ulendlela akhuliswe ngayo ulendlela abona ngayo izinto lalwana ulendlela abona ngayo izinto. Kodwa kungenza ukuthi kuphileke ukuthi sithathe khonokho esikunikwa liBhayibheli indaba yokuzehlisa. Nxa uzehlisa kutshengisa ukuthi uyingxenye yethimu. Uyingxenye yeqembu ukhona wena ubuya ngaphansi. So lokhu kusebenza ukuthi kusetshenzwe ndawonye kungakhethekile ukuthi umuntu wangikhona ufanele yini ukuthi ahlonitshwe kumbe athi submit. Abanye sebengathi omama ukuthi ngizazehlisa njani. Uyenza lokhu lalokhu akala lokho ngala lokho ekala mali ukuthi ufake kuhle kube luhlaza kala mali kahlonipheki. Khethekile lokhu baba yikho khona iBhayibheli lisitshela ukuthi njengabomama kumele sizehlise lanxa umuntu wangikhona engafanelanga. Bese kusinika i-challenge njengabantu abatsha ukuthi ekukhetheni kwethu lapha kumele sinanzelele ukuthi uzakhetha umuntu ozayenelisa yini ukuthi uzehlise kuye ngoba iBhayibheli yikho elikufunayo. Ungehluleka ukuthi uzehlise uyabungehlulekanga njengonkosikazi kodwa uyehluleke njengomKristu. Kaloku uthe sehle enkosini mfundisi sikubalance ukulethe kahle ukwakuletha ukuthi akuthi ukuthi umama seyisicaba. Yes ke sikhulume labo baba njalo sikuhlanganise kahle nxa kuthiwa bathande njengalokho uKristu walithanda yini ibandla. Yes ungakhangela umugcothu uKristu wathanda ibandla khangela ibandla indlela esehluleka ngayo phambi kukaKristu. Isikhathi sonke silamaphutha athile akulapho sibona khona uKristu esikhalala. Ngenxa ukuthi usithatha njengomyeni njengomlobokazi wakhe njalo futhi usithatha njengabantu bakhe ngoba wasidala uyasithanda. So nxa kuthiwa indoda kayithanda umkayo ubusumnakekela itsho ukuthi angikhangeli maphutha abe yiwa isiqokoqela ngikhangela ukuba nguye kwakho ukuthi uyingxenye yami. Ngibe senisiba losizo lokuthi nxa iphutha ndibonile ngincedise ukuthi iphutha lelo lilungisiswe kulokukhombela ngomunwe ngingazange lengxenye. So lapha sifundisa ukuthi asikhangeleni kuKristu indlela aphatha ngayo ibandla libalekela kuye lisiyagajana alibutha libuyisele lathi kasibutheni imuli zethu kakhulu mama kukhanye ebantwini ukuthi kulokuthandana amaphutha elungiswa siphakathi babili ngenxa kaKristu phakathi kwethu. Kakhulu sithandana
kube lokusebenzelana ngazi ngwenya ukutholayo ikakhulu ekuhloniphaneni ezimulini angazi mbe siyakunanzelela ukuthi indlela esihlaselwe ngayo nguSathani iyona lindaba yokuthi uthola ubaba abasayenza umlando wabo ukhangelele ukuthi bathande labo mama basezehlisa umandla okhanya ubasebenzile la bakhuze kahle sancedisana lapha labo baba sebesetshenziswa sincedisana njani ikakhulu nxa ungafika la sekusebenzalaneni ukuthi siphathana njani ungabi nguwe wedwa olelizwi sizananzelela ukuthi sikhuluma umandla okhuluma ukuthi ngabantu ababili bekhuliswe ngendlela ezishiyeneyo njalo nxa kuthiwa bafazi zehlisenini madoda thandana akulamgoqo right esingathi ngesilungu is not conditional ukuthi ngikwenza lokho ngenxa ngumyalezo ongaveli komunye umuntu ovela kuThixo so ngezindlela ukuthi ubaba athande akuthandeke ngamthandanga uThixo ngiza kuyela futhi njalo phana kubomama ngoba umuntu anti siliseko right phezulu kweseko ngale kulonkulunkulu uzothi ngaphasi kulunyawo leseko ngubaba ngapha kungumama sonke sihlanganiswa nguThixo amehlo ethu sonke angakhangela kuThixo aluba sisondela kuThixo sobabili siyasondelelana sesethi ngqe kuThixo sesinjani sesisondele sengezindlela kasiseke angiseze ngwabona amaphutha akhe njengamaphutha kodwa sengizathanda ukuthi lami ngiyalenza iphutha elinjalo sesiza ukuthi singasebenzisana njani ukuthi sincede sane kuleli phutha mhlawumbe kanjani alalo isikhathi esiningi ukuthi okwenza sicine singazwani ngimkhangela ngokwelihlo lomuntu ngimkhangela ukuthi mina ngimbona njani ayikhona ukuthi uThixo umbona njani so ukuthi sizwane njengemuli kudinga ukuthi uThixo abe phakathi kwethu abe nguye oyisiqokoqela sethu kuza kuba lula ukuthi sidle ubudlelwano bethu ubudlelwano bamukelekayo kakhulu mfundisi wami Mandlo sincedisane lapha uSathani umlayo yonke nale eqondileyo ukuthi zehlisene uyitwist njani kumbe uyibeke njani eluntwini ukuthi kucine sokungani kuba yisithuko kuthwalisana nzima lawo nalo ukuthi thandani umkeni uyabona kucina kusiba lezinye imfundiso ezicina zingasakhiphi kahle icebo likaNkulunkulu bese kusetshenziselwa ebubini singancedisa njani ababukeli labalaleli ukuthi silandele umlayo kaNkulunkulu ongaphambanisiyo sikwenze ngendlela akhangelele ngayo njalo balaleli babukeli nxa kuthiwa bafazi zehliseni uThixo akathi ukuthi umfazi kabe yinto nje yokunyathelwa yokukhangelwa phansi ingasimuntu yalutho akutsho ukuthi ekukholweni esiKristwini umama kazazi ukuthi uze lapha uThixo umfakile wathena ubaba uyinhloko amhlonipha amnika isikhundla sakhe lo baba mazi ukuthi ungumuntu njengami amthande ngendlela yokuthi bonke bangumfaniso kaThixo akwazi uNkulunkulu nguyobusayo lapha phakathi kwemuli angavela soka uNkulunkulu uthando kalukho lokuzekisa akukho so phakathi komhlaba esikuwo abantu sibazitshela ukuthi umfazi kalalelo yes kodwa phela uzalwa nguye lo mfazi wakho uzaba khona njani nakade ngekho ngenye indlela sonke phambi kwenkosi siyalingana ngoba omunye uphume komunye umlime nguye esidalileyo so kuqakathekile ukwazi ukuthi umama lo baba bangakwazi ukuthi balendima yokudlala phakathi kwemuli ukuthi ibe imuli elohlonzi elempila kahle sizahloniphana sizathandana ngoKristu enguye osibusayo nganguzwa kahle ukuthi kulamacebo amahle asuka kubomama futhi kakhulukazi kulalelwana Mandlo hayi siyabonga nginanzelela khona lapho ukuthi wona la mavesi wesesiwasebenzisa ukuthi sizisekele entweni zethu esizenzayo eziyabe zingalunganga kumbe ezingahambisani lemlayo kaThixo uthola ukuthi ngizabe sengimile ithi kumpopho kumele unithande kuphela sengimile ngiyabe sengenza okunye okungahambi kahle semvala ngevesi ukuthi ivesi ithi kodwa sithola ukuthi omunye lomunye ulendima okumele ayidlale ulengxenye okumele ayidlale nxa sonke singasebenza ndawonye njengetimu imthetho eminingi iza kuba mihle kakhulu nxa omunye azangena endaweni yakhe lomunye angene endaweni yakhe omunye azehlise omunye athande omunye ngathi kufanele ukuthi uzehlise
kwezinye izikhathi uzathola ukuthi kumbe ngubaba ukhuluma into engahambisani lemthetho kaMlimi Right. sokuzamela umama azehlise khonapho obese kuzaba wrong sithola ukuthi kasingasebenzisi amavesi lawo ukuthi sincindezela abanye kakhulu. siyenza izinto ezifiswa yithi. Hey, umlimi asisiza selandi. Ungasivulela uverse 20. Okunye mbona ngani okuqhathe kakhulu indlela anti sika sakhuluma ukuvezeni isifundo ukuthi inkulumo yethu kayifafazwe ngesawuti. Njalo. Indlela esikhulumisana ngayo iyenza ukuthi itshengisa ukuzehlisa kumbe itshengisele ukuthanda kumbe itshengisele ukungazehlisi kumbe itshengisele kunjani ukungathanda. So ngendlela esikhulumisana ngayo kudingeka ukuthi ibe indlela futhi ehlambulukileyo engasoke itshengise ukweyisana engasoke futhi itshengise ukuhlukumezana ngoba inkulumo yikho iBhayibheli sithi okuhle ngokunjani okuhle ngokungenayo okubi ngokunjani ngokuphuma ngoba amazwi ngingawakhuluma sengiwakhulumile umonakalo azawenza mkhulu kulalokho mhlawumbe bekungeni kakhulu. Asiqaphelene emakhaya kakube ngamazulu amancane ngithi phela sihloniphane kanti vele anti lazidingela abantu laba kanti indali ingasabahloniphi lingasazehlisi kiyo. Sike sikhangele indaba yabantwana. Silokho sisemulini khona pha uverse ngo20 uthini lapha na Mandlo sibusahluko ngo3 kaKholosi. Bantwana lalelani abazali benu ezintweni zonke ngoba lokhu kuyayithokozisa inkosi. Ubudlelwano babazali labantwana ekulale usibalelo verse ngo21. Yes. Bazali lingabathukuthelisi abantwana benu hlezi badumazeke. Sike siqale ngengxenye yakuqala angithi vele yabantwana umfundisi wami. Sike sikhangele kulamavesi ambalwa esizafisa ukuthi siwananzelele. uProverbs ngo22 verse ngo6 usiya ku15, lo Mateyu ngo19 verse ngo14, lo Deuteronomy ngo6 verse ngo6 usiya ku7, lo Proverbs ngo1 verse ngo8 usiya ku9. Asayikwabala la kodwa sizabe sidobha izifundo ezikumavesi wena la ukuthi athini kakhulu ekukhulisweni kwabantwana. Yeah. Ngiqala ngevesi lana ethi bantwana lalana abazali ukho konke ngingathi kuyathokozisa inkosi. Ngibona nxa abantwana bonke abangilalela lapha labaza khuzwa ngabazali bekhuthazwa abakuthathe bokuqala lathi abazali sikuthatha uqala uNkulunkulu uthena okumthokozayo ngumntwana olalelayo. Labazali labasuke kulaleleni ukuthi bengabazali. So yikho thina abantwana bangalalela kuyasusa ubuthutho obukhulunywe kuProverbs 22 verse 6 ubuthutho abunamathele enhlizweni yomntwana. So ukulalela kwenza ubuthutho lona busuke bunganamatheli njalo futhi loswazi lungasebenze emntwaneni. So nxa uswazi lusuka khona ukuthi uyaqondisa. uNkulunkulu kathokoza ukubona ubuthutha lokungezwa komntwana ngoba vele umntwana ongalaleliyo ekugcineni kakuphileki ngekhaya. La sathi lathi njengamaKristu singabantwana. Yes. Bokumele babusindiswe. Singehlule ukuthi untwana bethu sibusengele abantwana bethu sibazalayo kuzaba nzima ukuthi bathathe isiKristu esilazo. So abantwana kumele sikwazi ukuthi uNkulunkulu uqhakathekisa ukulalela kwabo kuzenza ukuthi lo uNkulunkulu bamlalele ngoba bekhuliswe ngokulalela kwangekhaya besembulile enkulu elibandla sebelakho ukulalela okufaneleyo. Yikho lapha kuMateyu 19 verse 14 esithina abantwana abancane lingabanqabeli ukuthi beze kimi ngenxa yokuthi umbuso wezulu ungwabantwana ngani ngoba umntwana uyamtshayela abuyahleke lapha futhi umnikulutho. So ukuqondisana njengabantwana kuqhakathekile lasekukholweni kodwa ngifitizela ukuthi abantwana kuthiwa kumele babekwazi ukuthi bayingxenye yemuli ekhula ngabe lengxenye ngikhaya angafuni ukuthunywa ngabe lengxenye yokwenza ngoba la uyingxenye yemuli ukuthi imuli ibe lentokozo ikhule kuhle. Isihloko zami lokho okukhulunywa ngumfundisi kuya-aplya yini kusizukulwane sakhathesi indaba zoswazi zonke lezi lizikhulumayo okwakhulunywa endulo khathesi kuyavuma yini sincedise ngoba abantu bakuthi hayi generation le ayisayiyona leyo anti lo mthetho uthola ukuthi abantu abasachayo kusikhambela njani ukungalandeli iformula kaMlimu kusinika ama results bani khathesi simingana ngalokho. Ungalandeli izimiso zikaThixo kusilethela ingxabano eziningi kumbe izinto eziningi. Uma ungakhangela ngiphumzekeliso sithi nansi imuli kulo sisi osebenzayo.
imuli ngekela ukuthi nanzelele abantwana bakhula bengamavila, abantwana bakhula bengani yibo asebeqhatshe lo sebenzayo, balibala ukuthi wonke umuntu lapha ekhaya kumbe kulesi sisebenzi akulasebenzi, wonke umuntu lapha ekhaya kumele ukuthi abone ukuthi kulomsebenzi othile awenzayo kule ngxenye, njalo bengameleli ukuthunywa. Ngingathi ngisemulini ngiyithathe yonke imisebenzi ibe ngeyami, lo mntwana lawo ayithathe ibe ngeyakhe. Uzananzelela ukuthi awusoze kube lengxabano, ngoba ngingafika kuqala mina endlini asoze ngimelele unkosikazi ukuthi ngiyoza kuyepheka. Right. Ngiyakwenza okuza kwenza ukuthi la athe efika athole umsebenzi usunjani usulula, ngingalindeli ukuthi sesidle ngo-12 ngoba yena uchayise ngesikhathi esinjani esikhathi mhlawumbe sokudla. So abantwana babekwazi ukuthi basebenze asoziqili lilungelo labo. iBhayibheli lithi kasisebenze. So ngezindlela iBhayibheli lithi ivila lingadli. Ngezindlela nxa ngumntwana ngikhaya kumele ukuthi ngibekwazi ukuthi nxa ngingasebenzanga iBhayibheli lithi ukuthi ngidle. So kuze kusikhambele sonke asibambisane imisebenzi yangekhaya, silalelane, njalo umntwana nxa ekhuzwa abekwazi ukuthi uyakhuzwa. iBhayibheli lithi uswazi luyabukhipha ubuthutha. Asikhipheni ukuthi yikho sesilezithutha eziningi ezikhulileyo ezingabadala abakhathesi abangazange basetshenzwe. Okunye engunanzelelayo ukuthi lapha silotshelwa nguNkulunkulu ongaphambanisiyo futhi ongadlulelwa isikhathi. Khathesi abantu abatshiyo besithi kule generational gap. Kulokungumkhandlo kukhona phakathi kwabazali labantwana. Ngaleso sizathu umzali ngeke akuzwisise lokhu umuntu oyabe phakathi kwakho. Kodwa sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uyasivezela eBhayibhelini ukuthi ezintweni zonke, lanxa abazali bethu bazalwa ngama-19 kuseya khonale thina singapha kuma-2000, lakhathesi iBhayibheli lonke liqinisile, lonke lisebenza. Khangela kathesi Maforo, ungahamba kubo West Park, uhambe kubo Mvutsha, uhamba ukhangela nje amabhakani. Abanengi baziqumele impilo ngokungalaleli abazali. Umthetho nalwana wesihlanu ngelincedise lapha uvesi ngo-21 utshiwoni nxa kusithi bobaba lingathukuthelisi abantwana. Sikubhalanse kahle ingxoxo yethu le sesizwile ngabantwana ngoba sikhuluma abazali labantwana lapha. Yes, kuyenzakala balaleli wabukela ukuthi njengomzali bese ngibona ngani yonke into engiyikhuluma lengiyenza iqondile. Kumele umntwana ngikhangele ukuthi azayenza akwenzile wenze kubangelwe kuyini. Okunye udinga nje ukuthi uhlale phansi lixoxe kulokuthi isikhathi sonke ufaka uswazi, ufaka induku, amandebelane asebenzisa induku okuyinto okungekho futhi la kuNkulunkulu angakuthandiyo. Kumele ukuthi umntwana angahlali ehlulukelwe ngoba uyakwazi ukuthi vele nxa efika umntwana ubaba isilwane. So kakube lo mumo wentokozo la nxa ewonile akwazi ukuthi azothi dedi mbe baba ehleka hayi lapha ngicela ukuxolisa, ekwathi umumo uyavuma, kodwa kungabi lo mumo ukuthi umuntu uhlala kuphela esesaba ngoba uyakwazi ukuthi lapha ekhaya yikubhonga yikukhahlanyezwa. Kathi-ke umlimi uthi umizi yethu ngabe ngamazulu amancane, uthi Nkosi simonela nsuku zonke kaphathanga ubhulo kodwa uphethe uthando esiqonza ngothando. Yes. Okunye khonapho nje umfundisi angakadluli. Sithola ukuthi Maforo kulomunye owake wamfundisa wathi uyabona incwadi so iyabuya iphethe ukufa, iphethe indaba ezinhle lendaba ezimbi. Awusoze uthi nxa uthethiswe encwadini uyithwele ichwabheni ukuthi hayi le irongo le. Lathi njengabazali kumele sifunde ukukhuluma kuhle. Kule bhuku uChild Guidance lona lelo singalifunda liyasitshela ukuthi indlela esikhuluma ngayo kwezinye izikhathi siphangisa ukubona ukuxhwala kwabantwana kukanti yithi esenza ukuthi babe njalo. Ukhuluma amazwi ukuthi umntana wami lo yimi engamzalayo, awusakhetha amabala, usukhuluma lamabala abuhlungu azayenza ukuthi umntwana agcine siba yinto le angayisiyo yona. Even lokuba too controlling and too demanding. Ukuthi umntwana sengathi usumfake kwenye indawo ukuthi ngesikhathi esinje uthola ukuthi lo mntwana onkhona nxa ukhuluma uyaqhuqa. Kusuka kube le problem nxa sokumele sifuze uNkulunkulu ongubaba wethu indlela siphatha ngayo. Sincedise lapha ngwenya ikakhulu ingxenye kababa, ikakhulu ekuthungameleni kwezenkolo. Lengxenye abalayo nxa ubaba bengene ebandleni bekhonza la ngoba kade sobaba abaningi abafuni ukukhonza kuthunyela umama labantwana ngamane kunceda njani ekukhulisweni kwabantwana.
Now okokuqala anti sisemulini singakafiki ebandleni. Kudinga ukuthi kube lezi inkonzo ubaba azithungamelayo ngekhaya. Nxa ethungamelela inkonzo njalo kumele ukuthi wonke umuntu abe yingxenye yenkonzo. Ngezindlela ekuphathekeni sithi mhlawumbe isifundo. Akuphana amazopho ukuthi hayi olwesibili luzakhangelwa ngubani, olwesithathu ukhangela abe nguye ozathungamela. Lapho senzitsho lesebantwaneni. Ukuze wonke umuntu abone eqhakathekile phambi kukaMlimu lasekuphathekeni kwenkonzo. Kuza kwenza lokuthi sithi mhlawumbe ubaba ufike ngemva kwesikhathi ngekhaya. Uzathola ukuthi nxa kuyukuthi kuyakhonzwa abantwana basoze balindele ukuthi ubaba azabuya ngoba inkonzo ngeka baba. Kodwa abanjani baza kuphatheka bese kusiya futhi la singase siya ezinkonzweni. Kuqhakathekile ukuthi ubaba lo mama aluba kusenzeka bonke bahambe enkondweni ikakhulu ubaba. Ngoba i-research ebekhona ibonisa ukuthi abantwana abalobaba okhutheleyo echurch kumbe ezinkonzweni lanxa engasekho baqhubeka besiya ezinkonzweni ukudlula labo abalabo baba abangayi ezinkonzweni okuhamba mama kuphela. Ngoba abantu baba uthiwe uyinhloko. Abantwana bangananzelela ukuthi ubaba uthuthu uNkulunkulu lo uqhakathekile ubaba aze achiye imisebenzi yonke ngesabatha akhethe ukuthi aye kuma aguqe phambi kwakhe. So kukwenza ukuthi labo bamqhakathekise uNkulunkulu. Ikuthola ukuthi le ndodana yolahleko yathi izisebenzi zikaBaba ngoba ubaba wayephethe kuhle ini izisebenzi kakhulu. Sike sikhangele indaba yezisebenzi. Ungakadluli khonapho kulokunye okuthintiwe lapha ukuthi njengabazali silomlando omkhulu kakhulu okufundisa abantwana by precept and example. Ukuthi lokho engifuna ukuthi bakwenze kumele mina kuqala ngikwenze. Yikho ngibona ngani siyalahleka kakhulu ukuthi thina sikhuluma esifuna ukuthi kube yikho khona kodwa singabi izibonelo ezinhle. Njengomzali iba isibonelo esihle njalo futhi singayenzi kube nzima ukuthi abantwana babone umsindisi. Khangela le macheche ethu maforo. Thina siyabe sihleze ezitulweni zethu eziright. Abantwana kuyathiwa abahambe phandle. Asibanakekeleni entweni zonke abantwana. Kakhulu. Hey silomlando sihloko ezithandekayo njengabazali asithatheni ingxenye ikakhulu obaba. Siyasilela kakhulu umlimi angana ngasisiza. Sike sikhangele indaba yemsebenzi uvesi ngo22 siya ku25. Thina siphethe abantu lalabo abaphethwe ngabantu esisebenzayo lapha esingabe sikhona. Sikhangela uKolose ngo3 verse ngo22 siya ku25 lo Kolose ngo4 verse ngo1. Zigqili lalelani amakhosi enu omhlaba ezintweni zonke. Likwenze hathi ngoba elikhangele loba ukuthi alithande kodwa ngobuqotho bezinhliziyo la ngokuhlonipha inkosi. Konke elikwenzayo kusebenzeni ngenhliziyo yenu yonke njengokusebenzela inkosi hathi abantu. Njengoba lisazi ukuthi lizathola ilifa enkosini njengomvuzo. Yinkosi uKristu elimkhonzayo. Loba ngubani oyenza okubi uzaphindiselwa ngobubi bakhe njalo akula kubandlulula. 4:1 Yes. Makhosi nikani izigqili zenu okulungileyo lokufaneleyo ngoba liyakwazi ukuthi lani lilenkosi esezulwini. Banuselela. Nanzi izixwayiso ezibuyayo lapha ngihle ngilethe ucace lapha kukhulunywa ngezisebenzi ngesikhathi kulotshwa lapha wawungasiziqili lezi sizaziwe kakhulu ku slave trade lebe khona ngesikhathi amazwe intshonalanga ithumba abantu abansundu bebasangala lapha vele kumkhonomi wakhona kwakulezi gqili ezaziphathwa zilamalungelo azo kukhona ababekubhadalwa futhi yiyo ilulimi olusetshenziswayo lapha so sikhuluma ngezisebenzi lapha hathi islavery liyana so sincedisane lapha mfundisi wami kuyini ukuthola imlayo lethwayo lapha ekusebenzeni kubaphathi lalabo abaphethwe. Owakuqala mfundisi ukuthi ngithi mina kubalala abukeli umuntu wonke phambi kukaNkulunkulu udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Right. So nxa kukhulunywa ngezisebenzi lapho umlimi ufuna akhona ufuna umlimi vele kafuna uyasitshela ngokuthi nxa kuukuthi uqhachile ukwazi uqhatsha umuntu olemfanekiso kaNkulunkulu
So indlela iphathana ngayo phambi kwenkosi kumele liyalingana. Kunjani? Ithe ifundo ngacabanga ukuthi ngifike kwesinye ngisese ngumbalisi ngafika isikolo ngafika kwathiwa sicela ukuthi wena ozabe ungumdikoni. Uheadmaster wami esikolo nguheadmaster sasikolo samasabani. So ngale sengifika mina sembanika umsebenzi mdala ngicela ukuthi uthatha abantu abaliye ukhamasi sikuyapapatiza ngithuma uheadmaster. Right. Nxa ngale nguhead nxa sithithela ama roles. Yes, So umlimi ufuna ukusilinganisa. Ungathi wena ngenxa ukuthi yimi engiyime engiqhatshayo so kumele wonke umuntu agijime nsuku zonke. Kule ndawo lapho zamfica khona la futhi esenza ulutho umlalele ngomsebenzi wakhe. uNkulunkulu lapha usivezela ukuthi umuntu kaphathwe ngokwazi ukuthi udalwe nguNkulunkulu. Kodwa ke akubalekeki ukuthi mina nxa ngiqhatshiwe ngingameleli ukutshela ukusebenza engiwazi ngiqhatshile ngoba ngiyahola inyanga phela. Kangisebenzanga inkosi yenkhangeleyo. Ngoba uThixo ufuna ukuthi nxa ngisidla imali engiyihola ngidle ngiqinisile ukuthi ngiyenzile enginika umlando ukuthi ngisebenze. Lami engiqhatshileyo angiphatha umuntu ngendlela kaNkulunkulu ngoba umuntu lo phambi kwezulu siyalingana. Indaba ngeyokuthi singeyisani ngingayekela ukusebenza mina ngiqhatshiwe ngoba umlimi ungikhangele ngikwenzayo. Siphilisane ndawonye. AmaKristu akwenelisa yini lokho? Siholisa abantu ngesikhathi ukuthi namakhosi libaholise libanikeze umvuzo wabo ngesikhathi. Lalabo sethindile abumfundisi ukuthi la uqhatshu kwesikhathi abantu phela uyangena eofisini achi ibhaji atho nebhoda nje uyathola kule bhaji kuphela emsebenzi lapho esiqhatshe khona sikuphatha njani lapho Sithole? Esikhathini eziningi siyahlukumezana. Omunye uthi ekhuluma uthi into ebuhlungu lenzima ukuthi ube lo mkhokhelo ongumKristu. Right. Ngoba uthi abakhokhela abangamaKristu balesihluku esimangalisayo. Bese kupenda umpikitsha ongayisiwo ngomlimi. Ngoba olowa lapho uthi ngingakabi ngumthungameli walo ongisebenzelayo ngambe ngikwazi ukuthi lami ngilo umthungameya onguThixo. Singakunazela nje konke kusukuselele kulesiqongo nxa usetha kusesiqongweni phezulu kulo Thixo ukuthi sonke sizaziphendulela ukuthi anti uThixo yena vele ubesibeke saba ngabathungameli bakho konke akudalileyo. Ngezindlela sengiphinde ngaphiwa futhi ukuthi ngithungamele labo abangisebenzelayo kumbe labo engibathungamela lapho sisebenza khona. Indlela engibaphatha ngayo kabambona uThixo kakhulu bangaboni uSathane. Kabakuthi kuvuke kuseni balangathelela ukugijimela ukuya emsebenzini ngoba kusebenzeka kuhle ngoba belomthungamelo njani ongabaqilazisiyo kodwa bathungamelayo ngoba kulomahluko phakathi ukuthi ngibe umgqilazi lokuba ngumthungameli. Umthungameli uhamba lalapha abathungamela. Umgqilazi umile lapha uthwele isamboko ufuna benze lokungenzekiyo kwenzeke. Kakhulu indima sisize sikhumbula amazwi kaPaul njalo liyakhumbula ekhuluma ngoFilemon yaphathe njani Onesimus ngamphathi njengesigqili kalokho sisindisiwe manje unyazi lenkambi emsebenzini lapha. Mina ngiyethuka maforo ngiyethuka sibili ukuthi phezulu kokubana ngilo supervisor emsebenzini ukhona usupervisor omkhulu onguNkulunkulu. Nginanzelela ukuthi thina kakhulu esisebenzayo sivele sihole ishoda ingashoda lapho sesisebenza. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi omunye wathi ngiyagcina lapha imali yami iphelela lapha engiholayo. Achiye okunye kungenziwanga umbachiye ethi nisake ngedinge enye yokungezelela ngoba le lapha ngayingeneli. Sithola ukuthi kubanzi ukudlula lokho esingakucabanga ukuthi uNkulunkulu ukufake ngabomo khona phana lapho uhola khona 2 cents ungayenza izinto ngokuthembeka. Mlaleli lombukeli uNkulunkulu ophezulu ukhangele uyabona awusoze ulambe awusoze uswele ngoba uyenza izinto zona lezi ezikhangelelwe ngumdali ngokuthembeka. Siyamkhumbula uJoseph eqilaziwe wathembakala kodwa ucina isephezulu asentilongweni lapho esikhona sihlobo esithanda isinkuthazo ukuze siphile ndawonye asikuthembakaleni senze kwangani senzela uThixo. Ngithe ngikhangela isihloko lesithi ukudlelana emsebenzini. Nxa ikhuluma lapha uMisibhofu ngizwa sibili kusiba yinselele enkulu ukuthi kambe sibili nxa
wena mlaleli lombukelo oqhatshiwe khona lapho oqhatshiwe khona kusebandleni kusemafactory kusemhlabeni uThixo ngaye ngathi kathesi uzonika umvuzo ungawuthola yini umvuzo ungathi usindiso phela umvuzo kuphela ukuthi uqhatshiwe sibili wenza njengendlela oqhatshele yona ngoba isikhathi esiningi sikuthintile abantu senzela laba abasithungamelayo nxa bengekho siyazihlalela la sibe senkonzweni kaThixo sithi siyayikhonza umuntu kuyadingwa ireport athi yena hayi akakubhaleki but ubekwazi ukuthi uthe ekhethwa watshela ukuthi uzakwenzani inyanga ezintathu kumele atsho ukuthi wenzeni ziphele kungenziwa ngalutho kodwa uhlabela ukuthi umvuzo uphuo ophumileyo ngiphume siyakwenzani so uThixo usinika isilela njengamaKristu njengamalungu emhlabeni ukuthi uqhatshiwe emhlabeni kakhulu eChurch ungavilaphi ngoba kuthiwa kwenzeni sengathi liphambi kwenkosi so kakula muntu ongacatsha phambi kaNkulunkulu la nxa ungangena ofisini ukhiye umlimi ukukhangela ukuthi kathesi wenzani ubhalo kwakho yena ubhalo okomsebenzi umlimi asihawukele izihlobo zami lomsebenzi wenkosi uphathe ngendlela omele uphathwe ngayo okunye futhi ungaqhwepha nanzelela ukuthi ukuthinta mbijana uMandlola laphana ukuthi mhlawumbe sithi nginangu kulomuntu oncedisayo ngekhaya ngimphatha njani uchayisa sikhathi bani yes uyathola ukuthi sihamba siyelala yena ngale sokumele ukuthi asale esenza umsebenzi kuze kuchaya u12 kasimncindezeli yini mina lapha engisebenza khona ngilaso yini isikhathi sokuchayisa la ngimphile yini esakhe esikhathi esiningi nakwenzela ukuthi balele balutshwane abathi bangathola labo bantu babatshela ukuthi wena uzasebenza uqalisa ngesikhathi esingaka usiyasichayisa ngesikhathi esingaka ngiyabekhalela ukuthi ngivuka mina esevukile sengilala yena abe ngoqina ukulala lesabatha sibanike usaphumule umlimi uthini ngakhona kuyana bayambona yini uJehova yes kakhulu umlimi angana ngasisiza asincedise siyabonga kusivusela yona le indaba sacela sikhangele uKolose 4 ivesi 2 usiya ku4 Zinekeleni ekukhulekeni ngokuqaphela la ngokubonga. Lisikhulekele lathi futhi ukuba uNkulunkulu avulele ilizwi lethu umnyango ukuze sichumayele imfihlakalo kaKristu engayibotshelwayo. Khulekani ukuba ngichumayele ngokucaca okufanele ngikwenze. Layo bani sitholayo kumbe mthetho bani sitholayo elawula indaba zomthandazo la kulamavesi. Njalo uPaul ucela izicelo bani la esikuthola kakhulu ukuthi umthandazo kuyindlela yokuxhumana lezulu lokukhumzana lezulu kunjalo so sinikumlando ukuthi umuntu kumele axhumane lezulu okwesibili ukuthi umuntu kumele akhulekele omunye umuntu right ngoba siyasihlala ngoma ngikhulela nami ngikukhulekele siyakuhlabela kodwa ke kujula ukudlula khonapho ngoba nxa umuntu ukhulekela omunye umuntu lawo kuyakukhulisa yes lo muntu lowana nxa esizwe ukuthi ngiyakhulekelwa kuyamnika ithemba lokuthi ngikhona ngumuntu ngidalwe nguThixo abanye abantu bayangazi so sinye esikufunda ukuthi ukukhuleka kuyikuphefumula komKristu umuntu othi uyakhonza nxa engasusa umkhuleko akusela kukhonza ngoba vele inkonzo iqiniswa ukuthintana loNkulunkulu ngomthandazo mina ngiyangufundile uPaul uthena ngiyadinga ukuchasisa ngcono ngikhulekela nini so akutsho ukuthi umfundisi kadingi umthandazo komalungu ebandla siyakhulekelana ngoba sonke singabantu sithwala nimthwalo indaba itshengisa ukuthi ngokukhuleka ngumthungameli webandla ngothunganyela singathandaza imimoya iyanqotshwa ibandla liyaphumelela liyaphambili sokuze siphile ndawonye okunye kwakhona asifundeni ukukhulekela angithi phela sithwalelane imthwalo yes okunye ngibona amandla omthandazo ukuthi nxa lapho sesikhulekelwe maforo esiza kukhuluma kulabo esigudlana labo lesithintana labo sizabe sincediswa zingilosi umoya engcwele esinika amazwi afaneleyo azayenza abanye abantu ukuthi babusiseke nxa singasakhulekelwanga kungenzeka sicine sikhuluma amazwi angafanelanga so sithola ukuqhakatheka kokukhuleka ukuthi kumele sihlale sithintane lezulu ngoba siphakathi kwempikazi enkulu sinanzelela futhi okunye sikutholayo umthandazo uhamba lokusebenza kunjalo uPaul uphakathi komsebenzi omkhulu ebese sithi ngikhulekelani ukuthi lokho engikuchumayelayo kuphume kucacile umthandazo lokusebenza uhamba ndawonye singaqini ngokukodwa okunye kungafa konke kuhambe ndawonye sizananzelela ukuthi
siphile emhlabeni ohlukumeza kulobunzima obumangalisayo esihlangana labo njengabantwana bakaMlungu siyakhonza kumbe kasikhonzi akulamazwi amahle njengokuthi uze umuntu ekutshele sithi ngiyakukhulekela ngezindlela ukwenza ubone ukuthi ngisempini kodwa impilo kangiyili kulabantu abangincedisayo ngale kunsitha ekuthini nginjani nginqobe abafisa ukuthi nginjani nginqobe njalo ke mina nginanzelela ukuthi wena makhulekela nguwe othola okunengi kudlula umakhulekelo ngoba aluba ngithenga ukukhulekela maforo umlimi awuphendula umthandazo lokho ebengithi umlimi akwenzela ukwenzele ngiyakhule ekukholweni ngoba ngibona uThixo ophendulayo ngibona uThixo onakekelayo so ngezinye indlela kwenza ngibone amandla kaThixo insuku zonke ukudlula aluba ngizikhulekela mina ngedwa ngibona amandla esebenza kimi kuphela kakhulu siyabonga ngwenya ngiyakhumbula umnyaka lwana ngakukhulekela intamo yakho ijekile lapha so uNkulunkulu uYesu angiwasila nakho right sike sikhayile kulesikhathi sokukhuleka yini mfundisi lapho kumele kukhulekwe khona ukuthi ukhulekwa ngesikhathi esinye simele sihlale siguqile kuphela yini masikhulekayo indaba le njalo isango elikhulunywayo lapha ikakhulu kuverse ngo3 uthi kuvulwe isango lani lapha kanti kumbe umnyango wani lapha uPaul ikakhulu ku chapter 4 verse 3 uPaul umama lapho ukhulumile ukuthi usemsebenzini wokuhambisa ivangeli kunjani wokuveza imfihlakalo kaThixo ebantwini yes so uthi ngifisa ukuthi ngabe kuyacaca enguchumayelayo okwakuqala ngifunda ukuthi ukusebenzela uNkulunkulu kakuyi ngenkambo experience yes nxa uzachumayela ungaqala ukuthi ngachumayela kudinga ukuthi sithinta lezulu umnikazi wentshumayelo ukuthi uNkulunkulu enze ufike emntwini onguyo lendingeko ayithole amthole uNkulunkulu lami ngikhuluma ngikwazi ukuthi ngiyisitshe ngasetshenziswa so uthi kakuvuleka isango lokuthi nxa ngisiyachumayela uthi xa khombe lapho kule ndingeko khona bamukele mina ngisiliswa lawo besila ngingayenzo ongani indaba singeyami so uthi thandazanini ukuthi mina engikhulumayo labalaleleyo sigcine simbona uNkulunkulu ngobe ngiyosebenzisela ozisebenzisayo so ngibona ukuqhatha ukukhuleka ukuthi kuvele kakula muntu ongathi uyasebenzela uNkulunkulu engakhulekanga ngoba indaba le kayisoye enkambu kasoye kuzalelwa phakathi kwebandla kodwa indaba kaThixo ethi ukuthi sibe lomthandazo ukuthi inkosi sengisiyakhuluma kadesi thatha wena indawo yakho inkosi ngiumuntu wakho hlunga ngomunyu kumbe ngesawudo amazwi ami nxa ngihamba manyathelo ami athungamele so ukukhuleka uPaul akutsho ukuthi izikhathi zonke uzathi kwenye indawo ukukhuleka lingadinwa ngoba vele ukukhuleka kuqondisa ukuhamba kwethu eSikristini kakhulu asihlaleni emthandazweni u5 lo 6 uthini mandlo bese sixoxa lapha verse ngo5 lo 6 nxa sihamba ngenhlakanipho hlakaniphani kulokhu elikwenzayo kwabangaphandle lisebenzise amathuba wonke ngokugcweleyo ingxoxo yenu kayihlale igcwele umusa ifakwe itswayi ukuze likwazi ukuphendula umuntu wonke right bonani khona ubufungo ukuthi sisukele khona phana singena ekuhambeni mina bengifuna ukuthinta indaba yokuthi oke wayithinta ukuthi kufanele ukuthi sihlale siguqile ngazo zonke izikhathi sinanzelela ukuthi kumele sihlakulele umkhuba wokubana sithintane loNkulunkulu enhlizweni zethu kwezinye izikhathi siyabe siphakathi lapho kuphithizela khona kodwa umthandazo kawuvinjwa enhlizweni yakho uthanyela ugezisa ungaphansi kwemota ungawutsho umthandazo uNkulunkulu awuzwe kakhulu uyawuzwa umthandazo nxa sihamba ngokuhlakanipha lapha uPaul kuverse ngo5 usiya ku6 uthini uthi kuzigaba ziphi lapho esimele sihambe ngokuhlakanipha njalo ungabe kuyini lokho okungabe kulapho kudingakala khona inhlakanipho leyo now sizananzelela ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu wezibonelo uzibekile yena laphana ukuze thina indlela esiphila ngayo indlela esihamba ngayo sibe ngabafunda kuye now uzananzelela ukuthi esikhathini eziningi indlela engikhuluma ngayo
iyaletha ukuthi hayi ngamazwi enhlakanipho lawa kumbe itshengise injani ukuthi akula kuhlakanipha ngoba khona vele inhlakanipho enkulu kuyikuba mazi uJehova. So ngezindlela indlela engikhuluma ngayo kayimvezi uJehova. Bambone bamuzwe bamlangathele kuNkulunkulu indlela enyabe ngikhulumisana layo ngabantu ngoba uzananzelela ukuthi ikho lapha ikhuluma sithi ikakhulu kwabangamaziyo uKristu ngoba esikhathini eziningi uNkulunkulu uyathukwa ngendlela engikhuluma ngayo ikuzwa watsho lapha nomandla ukuthi bazi babuza ukuthi uyakhonza yenalo nxa ngithe mhlawumbe ngumuntu othanda ibhora nxa ngisebhoreni laphana ngikhuluma njani. Yes, lapho esikhona asivezeni inhlakanipho la ngendlela esiphila ngayo. Mfundisi wami kukhona yini esikutholayo lapha ikakhulu sikhangele ivesi amavesi ona la uvesi ngisiphindiwe ngifuna ukuthi amazwi ethu abe ahlunge ngesawudo. Uthena nxa ehlunge ngesawudo amazwi akhulumayo kumele afike ebantwini amukeleke ikuhlunga ngesawudo. Ngafika yenze kulumele. Kodwa nxa ewele endlebeni yomuntu uyezwa ukuthi lapha uNkulunkulu ukhulumile sebenzisa umntana wakhe. So ngenye indlela uPaul uthi hayi bathandekayo asidingeni umoya kaThixo sikhule ukuthi amazwi ethu nxa sikhuluma ukwenza ukuthi nxa sengiyahamba ngiyefakaza ngoKristu bambona uKristu wakho naphakathi kwami ngoba lamazwi amathwele uKristu afike emntwini ephethe ukulunga. Umuntu ophakathi kobubi asukume athatha ukulunga lokho ekubona kusiza omunye amkhangele langene ekusizakeleni. Kudinga ukuthi ukwamukela ukuthi uKristu abuse phakathi kwethu ukuze amazwi akhona abe nguKristu ohlungileyo lamazwi esiye ebantwini. Inhlakanipho kwazi ukukhuluma amazwi ukukhuluma lokwazi ukuthi uphendule phakathi kwe-church board kuyahlisa asifundeni ukuthi siphendula njani ngoba izimpi kalokho sike satsho ziqaliswa ngamazwi phethwa ngani futhi ngamazwi libuya futhi selixoxisa seliku round table selixoxelike lalo singakalo asifundeni ukukhulumisana manje. Mina ngithe nginanzelela ivesi le ngabona ukuthi kwezinye izikhathi maforo uNkulunkulu uyasinika iphena yokuthi sibizele abanye kuKristu kuthiwa lapha siyaphiwa amathuba wonke. Ihle ngafikelwa isayidoku ukuthi lapha esikhona uNkulunkulu uyasivezela amathuba ukuthi simveze. Thina nxa singaphila ngokuhlakanipha abaningi bangadonselwa kuKristu ngendlela esiziphatha ngayo ngendlela esikhuluma ngayo. Ungananzelela omunye nje uyabekhuluma asole yonke into kube lithuba lokuthi uphakamise uJesu adonselwe kuye. Ngamazwi akhulumileyo kungabanga le effort omunye yabhabhathizwa amkhetha uJesu. Uyakunanzelela ngoye ukuthi umuntu nxa ekhuluma kubi ngabe ngomunye umuntu wena olaleleyo ungamkhuthaza kumbe ungahle ukuqeda kuyinto kwakhona ngendlela esikhulumisana ngayo ungatshengisa interest kulokho kuqhubeka kumbe sikhuze sincedisana indlela esikhuluma ngayo ngamazwi ethu uyakha yini kule nhlakanipho yini indlela esikhulumisana ngayo. Ungakhona yini okunye sikutholayo ikakhulu nxa siqhubeka sikhangela lapha umoya wesiprofeti uthini kakhulu ngendaba zokuphilisana kumabhuku lawo Adventist Home kule bhuku esilikhuthaza nxa sikhuluma ngendaba lezi zezimuli lokuphilisana ibhuku okuthiwa ngo-Adventist Home lilamaqiniso amanengi angasincedisa ukuthi siphilisane njani. Ibhuku lelo libetha ngupage 179 180 right. Ithina ilunga linye ngalinye lemuli kumele nanzelele ukuthi ulomthwalo right ukuthi abe lengxenye ayenza phakathi kwemuli le ukuze imuli leyi ibe lokuthokoza yenelise futhi ukuphila impilo ingwabi kwabanye abantu. UThixo ebusa phakathi kwayo uzathinta thina umntwana esefike iminyaka esithupha 6 years kabe kwazi umlanda lawo kuza kwenza ukuthi laye angabona ngani uyagqilezeka ngokuhlala ethunywa kodwa kube intokozo ngoba uyingxenye yemuli uyisisebenzi semuli ungomunye owenza ukuthi imuli ibe lentokozo. Kuqakathekile ukuthi balela wena sikwazi ukuthi uNkulunkulu usifake phakathi kwemuli singafunda umkhubo omuhle okwazi ukuthi ngiyazithuma phakathi kwemuli ngiba lomlando lemsebenzi engigqatshwe khona la sebandlela sengikhathaze ngoba ngifuqa umoya ingcwele onguye yenza ukuthi abantu baphile kuhle phakathi kwezimuli. Kakhulu manje uyakhuthaza futhi njalo ukuthi kumele sivulele uKristu ezinhlizweni zethu lezimulini zethu nxa siza kuhamba ekukhanyeni. Izimuli zethu lapha siphila kumele kube ngamazulu amancane
lapho esithola khona amathuba okubana senzele abanye okuhle. Emulini yikho lapho esithola khona ithuba lokuzwelana, lokuthwalelana imithwalo, lokubusisana nje. kakhulu kusemulini ngwenya. Engikuthanda kakhulu lokuqhakathekileyo mbona ngani ukuthi sibe mazi uThixo onguye inhloko yezimuli zethu. Singabamazi sonke uThixo kuza kwenza ukuthi sizwelane, kuza kwenza ukuthi sisebenzisane, omunye aluba ethe walimala kuba sizwa ubuhlungu sonke ngoba sinanzelela ukuthi sonke sidalwe njani ngomfanekiso kaNkulunkulu, kuze ukuthi lanxa sesiphumela phandle kubantu sihlangana labo abangasiyo ingxenye yemuli biologically, kwenza sibabone beyingxenye yemuli enkulu kuKristu. Kwenza futhi lanxa izimuli zethu zingaba ngeziqoqekileyo, ezihloniphayo, ezazisanayo, lanxa sezihlangene njengebandla sezimuli ezijiyeneyo, kuba lobudlelwano obungcono, kuba lokudonselana okuncinyane ngoba vele uThixo lo sihlanganise la siyamazi ngekhaya. Kwenza futhi singabangisani lesiduli ngoba ngekhaya wonke umuntu lengxenye ukuthi aphatheke ngokukamlimi. Sihlobo esithandekayo, sithanda ukukhuthazana ukuthi ekukhulumeni indlela esiphilisana ngayo, asifundeni ukukhuluma kuhle, siphile ndawonye, sihloniphana, sithwalelana umthwalo. Konke kuqala ezimulini, ebandleni, kumphakathi, kuzasihambela kuhle. Ubaba kathatha indawo yakhe, umama athatha indawo yakhe, abantwana ngokufanayo bathathe indawo zawo. Awakho ukugcina mfundisi wami ukuso sikhulekele. Siyabonga balaleli babukeli ugwalo Testimonies of the Church volume 3 ipage 539 no 540 uthi yena lezi zinto esikhulume ngazo okumele zenziwe ingxenye yemuli yonke ekhona okwazi ukuthi ngingxenye yemuli singazithatha sizisebenzise kuthiwa imuli izangconoza impilo yentokozo. Kodwa singakweyisa lokhu siletha ubumunyu phakathi kwemuli lokudelelana lokuxhwala. Umlimi kasisize sikwenze konke ngaye esinika amandla umoya engcwele. Inkosi siphathise. Asibende isikhathi somthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ukuthi Inkosi usithanda kangaka ukuthi uzosikhumbuza ukuthi intokozo iqalisa ngekhaya. Akula balunga aza kuthokoza ebandleni sehle ukuphathana kuhle ngemakhaya ethu. Siyakhuleka Nkosi singenela kulesi sifundo ngendlela esikhulume ngayo lapho esisilele khona wena ungezelele amalunga abelalele lababukeleyo nxa befunda ilizwi leli ubanike imicijo yonke yezulu ukuze lesi sifundo sizale amadodana amadodakazi ombuso wezulu. Siyabonga ukunikwa ithuba lokufunda lokukhulisana. Qhubeka Nkosi uNkulunkulu wethu ngoJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.